Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Пайгамбарыбызга Аллах Тааланын мээрими, тынчтыгы, берекеси болсун. Бүгүнкү жумга хутбанын темасы кедей, жакыр, муктаж адамдардын көңүлүн көтөрүү жаатында. أيها الإخوة، الفقراء قد يظنوا أن قدره في الدنيا أن يعيش تعيسا غير سعيد، والأغنياء ربما يظنون العكس، أنهم ولدوا هكذا لأن الله يحبهم. ولكن اليوم سنوضح أن الله عز وجل له ميزان آخر وله معيار آخر في هذا التقدير. Kolu juka, jupunu yaşaganlar uşintip жүрүp dünyadan ötüp ketembe. Bul tүйшүк, bul кыйынчылык bir gana менин başımda бар деп ойлош ыктымал. Ушинтип жашап келатат азыр. Кыйынчылык качан менин başımdan кетет экен? Такыр бул дүйнөнүн жыргалын көрбөй калдым го деп түйшүк тартышат. Ошол эле учурда колунда бар, май чайнаган, бардар инсандар Кудай Таала мени жакшы көргөндүгү үчүн байлык берип атат деп туура эмес ойлоп келишет. Андыктан ушул эки тайпадагы инсандын ойлорун сиздерге жеткирүү үчүн бүгүн ушу жума хутбада ушуну тандадык. في سورة الأنبياء آية 35 يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل جعل الغنى والفقر ابتلاء، ولكن ذكرنا بأننا حيثما كنا فقراء أو أينما كنا أغنياء في النهاية سنعود إلى رب العالمين. Allah Kur'an'daki Yusuf Suresi'nin 35. ayatında men silerdi жақшылық менен дагы, жамандык менен дагы берип, сөзүдө сынап көрөм дейт. Байлар ойлоп жаткан, бул менин акылдуулугумдан, Аллах мени сүйгөндүгүнөн берип жатат деген байлык ал адам үчүн сыноо иретинде берип жатса, ошол учурда колу жукалык, кыйынчылык, кедейлик жанга баткан кембагалчылык ал инсанга Аллах тараптан азап эмес, жөн гана сыноо иретинде берип жатканы. روى مسلم في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياء إلى الجنة ب40 خريفا. 40 سنة الفقراء ينعمون في الجنة، حيث كان الأغنياء يقفون للحساب، ومن نوقش الحساب فقد عذب. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dan Amr ibn al-As rivayet kılat. Muhajirlerдің кедейлері Маккадан Мадинаға көчкөндөгү аябай сана тарткан, кыйынчылык көргөн мухажирлердин кедейлери байларга караганда ахиретте 5-ке 40 жыл мурда байлардан мурдараак кирет. Эгерде ким кыяматта эсепке эле туруп кала турган болсо, Алланын алдында эсепке эле тутулуп кала турган болсо, демек эстен чыгарбасын, сөзсүз да бир азап чегет. Эсептин аркасында зор түйшүк азап бар. حتى كان الأغنياء يقولون لرسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال الله في سورة الشعراء آية 111: أنؤمل لك، يعني هل تريدنا أن نتبعك يا محمد واتبعك الأرذلون، يعني اتبعك الفقراء، فأكثر أتباع الأنبياء هم فقراء المسلمين. Allah Teala Şuara Suresinin 110. ayatında Peygamberimize: "Ey Muhammed, kalaysın mı? Sen özün, sen erçigen kedeyler, Peygamberlerden arkasından erçip girişin kalaysın mı?" dep atat. Demek kayaka girişip girişin? Albatta beşke. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يقول الحديث: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ورعاية الإبل هي مهنة الفقراء، فكل الأنبياء إلا سيدنا سليمان، وبعض الوقت من قصة سيدنا يوسف كانوا فقراء وعاشوا فقراء ورعوا الغنم. Peygamber aytты: Allah ar bir jönötkөн peygamberdi Süleyman peygamberden başkasını bарын koyçu kılıp, uyçu kılıp, tөөчү kılıp sınagan. Anıgında egerde kitap barakta okuy turgan bolsоңуз, koyçu kim bolot? Koyçu kolu juka adam akçaga muhtaç bolgondugu üçün
айылдын элеттин коюн баалап алат. Элеттин уйларын баалап алып, анан кайтарат. Демек бул ушул койчу болуу, төө кайтаруу, уй кайтаруу ал адам баласынын өзүнүн төмөн алуусу, текеберденүүнү жоюусу. Кайсыл миллионер азыр ушул тапта азыр? Кайсыл миллиардер же кайсы депутат азыр? Ушул бир айлык каникулда элден коюн кайтарсамбы деп ушу ниет кылып атам, буйруса ушу жайкай салууда кой кайтарганга ушу бел байлап атам деп. Кайсы депутат айтты кылачы? Кайсы министр айтты? Жайкай салууну каякта өткөрөсүз? Жайкай салууну ушу Дубайда өткөргөн атам. Ушу биле менен барып келем дегендер көрөсүздөр. Айылга барып ушу атамдын коюн кайтарсам, элдин ушу уйларын кайтарып келсем деген байды көрө элекпиз али. أيها الإخوة، يوم القيامة نقف للحساب، تدنو الشمس من رؤوس العباد فينزل منا العرق كثير جدا، ربما يصل العرق إلى القدم، وربما يصل إلى الركبة، وربما هناك من يلجمه العرق إلجاما لا يستطيع أن يتنفس من هذا العرق. ولكن في ذاك الوقت يذهب الفقراء إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. Sürekli bir tuğanım. Esingizde olsun. Allah'ın aldına barganda kıyamatta gün ушунчалык жакын келет. Азыр сыртта ысыдыңыздар го? Эмне кайнатып атам? Ысыкта бирөө ысык чай берсе, эмне дейсиз азыр? Мына чыгарып туруп ысыкта бирөө ысык чай берсе, ушунан көрө ушул деп башка нерсени сүйлөйсүз да. Кыяматта күн мээ кайнаткан аптапты ысык деп ошону айтат. Мээлер кайнайт, тилдер салаңдап сүдүрүлүп калат деп атат. Өзүнүн денесинен тамчылаган терге, терине, кээ бири кызылашына чейин, кээ бири киндигине чейин, кээ бири тизесине чейин, кээ бири оозунан өтүп калат, сүйлөгөнгө чамасы жетпей калат. Ошол учурда бул дүйнөдө койчу, уйчу болуп, бирде бар, бирде жок болуп, бир айлап, эки айлап эт эмес нан жей албаган кедейлер андай аптаптуу ысыкты таптакыр байкабастан түз эле пайгамбардын көлмөсүнө барып жайгашат. Сүйүктүү бир туугандар, кедейлигибизге, колубуздун жукалыгына, батирдин акысын төлөй албай калгандыгыбызга, келинчегибизге, кыздарыбызга көйнөк сатып бере албай калгандыгыбызга эч качан арданбагыла. Ушунун өзү, ушинтип кыйналып атканыбыздын өзү пайгамбарыбыздын шафаатыны ыйлешүү, пайгамбарыбыздын халдына баруунун эң мыкты дандыруу жолу ачылып атат. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر ما بين عدن في اليمن إلى أيلة في الأردن. ثوبان пайгамбардын кызматкери, пайгамбардан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кыяматтагы менен Каусар көлмөм, Каусар булагым Йемендеги адындан Айла фил Урдун. Урдундагы Айла деген жерге чейинки чоң аралык деп атат. Эми аралыкты карап койгула. Канчалык чоң аралык? Ашадду хада хау. Ашадду баядан мин ал-лабан. Süttön de ağırak, süttöy ağ emes, süttön de ağırak. Havdi ahla min al-asal. Baldan da tatturak, balday emes, tattuluğu balday bolsa bolbay kalat. Baldan da tatturak. Avani havdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi'adadi nujumis sema. Peygamberimizin oşul Kavsar kölmösünün aylanasında tizilgen siz barız barıp oң koluz menen bismillah dep suzu biçe turgan idişler çöyçök deyt аны bizde. Çöyçöktörдүн sаны bul dünyanın asmanında tünü bizdin gözümüzge көрүнгөн жылдыздардын sanından da köbürök. Men şeribe minhu şarbeten la yazma'u ba'daha abada. Kim ele Allah nasip etip Peygamberin Kavsar gölünün ceğine barıp Bismillah de bir ele urtay turgan bolsa hiç kaçan andan keyin su sabaital. Evvelu men yerida havdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fukara'il muslimin el muhacirin. Elestetin. Al jerde sen deputat bolupsun. Sen aylı hükümet bolupsun. Sen tiginde bolupsun delbeyt.
Пайғамбарыбыздың Каусар көлмесіне алғашқы қадам таштап биринчи болуп пайғамбардың кучагына толгондор кимдер? Мусулмандардын колу жука жашаган кедей жардылары. Sıfatuhum ad-dunnas thiyabuhum qadima muhalhala. Алардын сыпаты ушундай. Бул дүйнөдө эч качан жаңы кийим кийген эмес. Үлбөрөгөн эски. Kimdir birönün көзүнө өтө кир, өтө арзан, өтө жийиркеничтүү көрүнгөн кийимди кийип жүргөндөр. Sıfatuhum ash-shu'su ru'usuhum shu'uruhum la'annahum ruhbanun bil-layl fursanun bin-nahar. Fasifatuhum annahum la yahtamuna bimanzarihim. Кедей ал кандай? Адамдардын көзүнө анча-мынча баягы таза жүргөн адамдардын көзүнө чачы ушунчалык апсайып тозган болуп көрүнгөндөр. Айтып атпайбы? Өзүн эптей албайт. Узун кийимди кийип, эки аягына сылансын кийип алып даават кылып жүрөт деп. Дал ушул жамандалгандар пайгамбардын халдына биринчи кире тургандар. Алар түнү ибадат кылып, тахажжудка туруп, эртең менен чачын сылаганга дагы чамасы жетпей анчамчалардын көзүнө жүдөмүш болуп көрүнүп, бирок күндүзү алар кадыр эселе, түнү таң аткыча уйкуну бышырып, уйкусу канган адам сыяктуу кайраттанып ишине кете бере турган эр жүрөктөр алар. Sıfatuhum fuqara'il muslimin alladhina awwal ma yariduna hawd Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem annahum la yankihuna al-mun'amat la yabhathuna 'an al-mar'a zat al-mansib wal-jamal hum yankihun li'affu nufusahum 'an al-haram. Пайгамбардын Каусар көлмөсүнө биринчи кадап таштап кире турган кедейлердин сыпаты ал кандай десе, алар чөнтөгүндө, капчыгында акчасы калың болуп, кабат үйлөрдө жашап, андан кийин бирде бияка, бирде тияка өткөн же кимдир бирөөнүн телефонунда көрүнүп калган сулуу кызды, сулуу аялдарды, сулуу келиндердин аягынан изинен сая түшүп, мен ушуну алмакмын, ушуну алып берчи деп сулуу кыздарга кызыкпай турган, жөн гана арамдан сактансам болду, зинага барбасам болду деп өзү сыяктуу кедей кыздарга үйлөнгөндөр. صفاتهم أنهم لا تفتح لهم أبواب السدد. أبواب السدد أيها الإخوة أبواب الأمراء. هؤلاء الفقراء لا يتركون أبواب الأمراء والفقراء والأغنياء، بل هم يعيشون فقراء يقتربون من الله عز وجل، لا يعرفهم أحد، لا ينظر إليهم أحد، لا يهتم بهم أحد. Бұл кедейлер кимдер алар? Аларга байлардын эшиги, бардарлардын эшиги, падышалардын эшиги, жана чоңдордун эшиги эч качан ачылбайт. Алар жупуну, аларды эч ким тоготпойт. Бирок ошол учурда алар Аллахтан коркуп, чекеси менен жер сүзүп сажда кылгандыгы себептүү ибадаттын жана сооптун мунарасын арышка жеткизе куруп койгондор алар. أيها الإخوة، نحن في كل صلاة نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب. Biz 5 vakt namazda Fatiha'da Allah'ım bizi doğru yolga bağıttagın, Allah'ım bizi doğru yolga bağıttagın degen ayet okuyuz. Al ihdina sıratal mustaqim. الصراط المستقيم أيها الإخوة هو جسر إلى الجنة. حتى تعبر من هذا الجسر هو جسر إلى الجنة تحته النار. من وقع من هذا الجسر يقع في النار. Бұл ошол түз жол, бекем жол, ал каякта, качан, каерде болот? Ал тозок үстүнө 5ке карай тартылган көпүрө ал. Ким эле тайгыланып кеткен болсо болду, бүттү, кармай турган жери жок, тозокко түшөт. Kim ötüp kete durgan bolsa boldu, al tozokko түшпейт, ал 5ке кирет. الصراط المستقيم أحد من السيف، حاد جدا، رقيق جدا، رفيع جدا، وأدق من الشعر. Ал тозок үстүнө 5ке карай тартылган кыл көпүрө, биз кыл көпүрө деген. Ал кылычтын мизинен курч. Башыңыздагы бир тал чачтан да ичке. Эми кантип өтөсүз? هذا الصراط أيها الإخوة حال الناس يوم القيامة. هناك من يطير إلى الجنة
من فوق الصراط. Ал жерде кандай адам болот? Баары калчылдап титиреп турат. Көздөрү чанагынан чыгып кете жаздаган, тилдери салаңдап, бүт бардыгы эс үчүн жоготуп аткан. Ошол жерде кээ бири аягы таманы ал көпүргө тийип тийбей учуп өтүп кетет тиги тарапка. حال الصراط أيها الإخوة هناك من يجري فوق الصراط حتى يصل إلى الجنة. Кээ бир киши басып өтөт. Бейишке киргенге чейин тозокко түшпөй өтөт. وهناك من يمشي فوق الصراط حتى يصل إلى الجنة. Дагы эптеп, кадам таштап, араң таштап, анан өтөт. وهناك من يتعلق بالصراط فتلفحه النار حتى يصل إلى الجنة. Кээ бир киши жок, мен басып өтө албаймын, мен кучактап эле өтөйүнчү деп жөрмөлөп, аягы тайып кетсе, эки кол менен салаңдап асылып, бирде аягын, бирде курсагына ылдыйдагы от, алоосу келип куйкалап атып, бирок баары бир ал өтөт бейишке. وهناك من يحبو فوق الصراط حتى يصل إلى الجنة. Кээ биркилери көкүрөгү менен өктөп, кучактап алып, араңдан араң кыбырап атып өтөт. أيها الإخوة أول من يجوز الصراط كما سأل اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الناس إجازة للصراط قال فقراء المهاجرين. Еврейлер дагы, яһудилер дагы пайгамбардан эгер чыныгы пайгамбар болсоңуз, анда биздин сурообузга жооп бериң. Туура жооп берсеңиз, анда биз сизди пайгамбар деп таналабыз деген. Ошондо сурашкан. Кыл көпүрөктөн тозок үстүнө тартылган бейишке эң биринчи өтө турган үммөттөрүңүздүн ичинен кимдер деди эле пайгамбар. Эмнеге жооп берди? Менин үммөттөрүмдүн ичиндеги кедейлери деген. Менин үммөттөрүмдүн ичиндеги кедейлери. Бул дүйнөдө, Раббим, неге мени кедей кылып жаратып койдуң деп наалыбай жашагандары, сабыр кылып жашагандары кыл көпүрөктөн бейишке ушунчалык ылдам өтөт, көз ачып жумганча. الرواية الأولى أيها الإخوة في أن الفقراء المهاجرين خاصة سيذهبون إلى الجنة ويدخلون الجنة قبل الأغنياء ب40 خريفا. Кедейлер. Бул болгондо дагы Маккадан Мадинага көчкөндөгү мухажирлер. Алардын ичиндеги кедейлери бейишке байлардан 40 жыл мурда кирет деген риваят бар. الرواية الثانية عن سيدنا أبي هريرة أن فقراء المسلمين وهذا يخصنا نحن فقراء المسلمين يسبقون أغنياء المسلمين إلى الجنة ب500 عام أو بنصف يوم نصف يوم القيامة 500 عام. Елестетин. Экинчи риваят Абу Хурайра риваят кылып атат. Жалпы дүйнөдөгү момун мусулмандардын кедейлери, бир гана ал мухажирлерге Маккадан Мадинага пайгамбардын доорундагы көчүп чыгып кеткен сахабалар тууралуу эмес, эми жалпы ааламдагы дүйнөдөгү момун мусулмандардын кедейлери кыяматта бейишке байлардан 50 жыл мурда кирет. Ушунуңузга сүйүнбөйсүзбү? Сүймейсизби ушунуңузга? Мынанын 5 кабат үйү бар, анын 100 гектар жери бар деп түкүрүктү чачыратып сүйлөй бербей, ушу өзүбүздүн бейишке алардан мурдара кирерибизге канаат кылып сүйүнүп отура беришибиз керек. عن سيدنا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجتمع أمام يوم القيامة فيأتي فيقال أين فقراء المسلمين ومساكينهم. Hazrat Umar'dın oğlu Abdullah. Kıyamatta paygambarımız dedi. Kıyamatta şunday jiynalıp oturabız, barыбыз, çoğulup oturabız. Oşonda aytılat. Kana momун musulmandardın, menин ümmetlerimdin. Kana miskinderi, kedeyleri, kolu juka, jakırları gana dep aytılat. فيقال لهم ماذا عملتم؟ يسألون الفقراء عندما يأتون يسألهم الله عز وجل ماذا عملتم؟ Allah Teala alardan sizler özü dünyada emni iş kıldыңар эле? Sizler özü dünyada emni iş жасадыңар эле? Сый көрө турган. فيقول ربنا ابتليتنا بالفقر في الدنيا فصبرنا. Ya Rab, биздин dünyada жасаган жарытарлык деле бетке тута турган ишибиz жок. Бирок Аллахым сен өзүң бизди кедей кылып жараттың. Ошол сен тандап жараткан кедейликке наалыбастан сабыр кылып жашадык биз.
Налган жокпуз. Болгону сабыр кылдык. وأتيت الأموال والسلطان غيرنا يا ربنا. Rabbimiz padişalıktı, baylıktı, tördü, uçanı, dаңазаны, даңқты bizden başkalarına verdin. Biz alarga içimiz tarıgan yok. فيقول الله عز وجل صدقتم. Allah Teala tuttur ayttılar. Tuttur ayttılar deydi Allah. فيدخلون الجنة قبل الناس. Alar oşentip Allah'ın meyrimi ıraçılığı menen adamlardan en birinci olup beyişke girişedi. ويبقى شدة الحساب على الأغنياء وأصحاب السلطان. En katı esep, en katı gözömöl baylarga, anan jetekçilerge, padişalarga. سبحان الله. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو تعلمون ما لكم عند الله أيها الفقراء الإخوة الذين تظنون أن الله لا يحبكم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Peygamberimiz aytты. Süyüktü menin ümmetlerim. Bolğonda dagı kolu juka jakır kedey ümmetlerim. Allah'ın aldında siler için dayardalıp koyulgan sıy urmatты sıylıktardı anık bilgeningerde siler ardayım kol kötör dua alganыңарда Allah'ım mından da katırak muhtajlığa girip ber kılıp koyçu, mından da katırak jakırı kılıp koyçu, mından da katırak kede kılıp koyçu dep özüңөр suramaksыңар деп atat. Bilbey anan keyin siler baylardın aldındağı baylığa gözüңөрдү arttırıp atasыңар. Allah'ın aldındağı siler için dayardalgan sıy belek bolup görpөгөндөй. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سؤال: أتعلمون أول زمرة جماعة تدخل الجنة من أمتي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. Peygamberimiz sahabalarına aytты. Kıyamatta beşke menin ümmetlerim içinden en algaçkı kire turgan cemaattın kim ekenin bilesiңер mi? Sahabalar ya Resulullah, Allah jana anın elçi bilүүчү, biz kayaktan bilet elek deşti. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يأتون إلى باب الجنة فيستفتحون يضربون الباب. Peygamberimiz aytты. Makkadan Madinaga köçköndögü algaçkı sahabaların kedeyleri, alar birinci olup beşin eşigine gelip sırtından birinci tıkıldatkanlar oşolor. فيسألهم خزنة الجنة الملائكة الذين في الجنة: أو قد حوسبتم؟ هل الله عز وجل قد حاسبكم؟ Beş eşiginin sakçısı perişte alarga eseptelip büttüңөрбү, esepten öttüңөрбү? Tagıragı Allah silerdi esepke tuttubu, silerden esep kısap aldıbı dep sorayt. فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ كنا فقراء ما عندنا شيء نحاسب عليه. Şunda kedeyler gözlerine yaş alıp, perişte, qaysı nersebizden Allah'a esep bereli. Özü esep bere turgan nersemiz yok yaşasak dünyada. Bul jerde emes, dünyada büröge esep bere turgan nersemiz yok yaşadık da biz. Bul jerge gelip emnebizden esep bereli. كنا نعبد الله عز وجل في الليل كنا نصوم النهار كانت سيوفنا على عواتقنا بأي شيء نحاسب. Tünü taң atqıça çekemenen jer süzüp peşinimizde jorutup tahajjud okup çıksak, gündüzü oroza tutsak, gör tirliktep dagı biröөнүн үйүндө mardikerlik kılsak, kara kursak üçün aramdan gildegen aram tursa dagı andan ja boyu kaçıp tamçı adaldı çoңдой görüp uşu menen kaniyet kılıp gelsek emnebizden esep bereli. فيقومون فيستفتح لهم باب الجنة ويدخلون قبل باقي الأغنياء ب40 سنة. هؤلاء فقراء المهاجرين. Oşentip alar üçün eşik açılıp esepte katуу gözömölde turgan baylardan 40 yıl murda esepsiz bul kedeyler beyişke girişet. الله عز وجل في سورة المؤمنون آية 55 يقول: أيحسبون الأغنياء أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين
الأغنياء يظنون عندما الله عز وجل يعطيهم مال أو يعطيهم الأولاد أو يعطيهم المنصب أن الله يحبهم. لا، هذا الله عز وجل يعجل لهم الخيرات في الدنيا وتقل خيراتهم يوم القيامة. Allah Kur'an'da Müminun, Suratul Müminun. Müminun suresinin 55. ayatında bu baylar men berip жатқан ийгиликти, байлыкты, аралаштырып берип жатқан уул кыз перзенттерди неберели, чеберели кылып койдум, бакчалары бар, виллалары бар, аркы беркилери бар. Allah bizdi süygөнлүк үчүн берип атат. Менде 2 диплом бар да, ошонун аркасынан мындай жетишимде деп ушинтип ойлоп атышабы? Жок. Андай эмес. Берип жатканымдын баары сыноо үчүн гана. Мен буларга накты берип койдум. Кедейлерге тиякта бериле турганды буларга накты берип койдум. Эми тиякка барганда буларга эч нерсе жок. Allah عندما يعطيك فالله يعجل لك الخيرات في الدنيا وتقل خيراتك في الآخرة إن لم تستخدمها في رضا رب العالمين. Allah sizge baylık berdi. Sizge de beret da. Berdi, berip atat. Oşonu egerde tişiңиздин кирин сорулуп өзүңүзгө эле жумшай бере турган болсоңуз, анда сизге нак берилди, насыясы сизден алынып калат. Насыясы деген ахиреттеги сый алынып калынат. Чөнтөбүзгө 1000 сом түшсө 500-ün bir жетимдики деп 500-ün өзгө жумшай турган болсок, демек насыясы да бизге берилет деп атат. Андыктан нак берилип калган инсандардын насыясы тиги ахиреттегиси жок койсо, Кудай сактасын. يقول الله عز وجل في سورة آية 37: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الأموال والأولاد لا تقربك من الله إلا من آمن وعمل صالحا في الأموال والأولاد. Перзент, байлык мени Аллах Таалага жакындатат деп ойлобогула. Перзент менен байлык инсанды ибадаттан чалгытат. Аллахка жакындата турган өзүбүздүн ыйманыбыз, өзүбүздүн такыбалыгыбыз, ибадатыбыз. من سأل الله الدنيا فقد سأل الله طول الحساب. Kim Allah Taala'dan baylık surasa, Allah'ım maga baylık berçi, yer berçi, üy berçi, maşina berçi dey turgan bolsa, demek al şunu surap atat. Allah'ım meni esepke tuta berçi. Ya kança esep desең da men çıdayмын, men şunu esep berem dep esepke özүн даярдап аткандыгы. في سورة الفجر الله عز وجل يقول: وتحبون المال حبا جما وهذه صفة أهل الدنيا. Dünyadagi yaşagan adamların sıfatı uşul. Fajr suresinde adamlar siler baylıkты ушунчалык жакшы көрөсүңөр, эгерде бир жардан бир нерсе түшүп кетип барса бир байлык, ошону дагы жыгылганыңарга карабай тутуп кала турган деңгээлге барып каласыңар. ويقول الله عز وجل في سورة العاديات: وإنه لحب الخير حب المال لشديد الإنسان طبع على ذلك. İnsanın tabiatı ушундай. İnsan dünyanın arkasından saya түшүп, kölököсүнө жетпей, чуркап таба албай жүргөн инсандын өзү. İnsan ушул dünyanın ушунчалык жакшы көрөт, анын жүрөгүнө кичинекей эле бир ийненин учундай даамы берилип калган. بل وصف الإنسان بالحرص على الدنيا. الإنسان الكيس، الإنسان الذكي هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الإنسان الذكي إذا الله عز وجل أعطاه الدنيا هو يمسك الدنيا في يده، لا يجعل الدنيا في قلبه، يمسك المال في يده، لا يجعل المال في قلبه، هو الذي يتحكم في المال، لا يتحكم المال في الإنسان. Чыныгы акылдуу, ахиреттин камын ойлогон, бактылуу мусулман ким десе, ал дүнүйөсүн ахирети үчүн иштеткен инсан. Дүнүйөсүн колуна мыжыгып алып, чачкан, мыжыгып алып өзүнө иштеткен адам. Дүнүйөсүн колундагы дүнүйөсүн жүрөгүнүн түпкүрүнө салып койгон инсан эмес. Дүнүйөсүн кадимкидей жумшай билген инсан жетимди, жесирди, жардыны, кедейди, жакырды, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарды өзүнө теңеген инсан, бул эң акылдуу инсан. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو كنتم تملكون الخزائن التي فيها الكنوز والأموال إذن لأمسكتم
خشية الإنفاق، تمسكون المال، تدخرون المال، وكان الإنسان قطورا بخيل. Allah aytadi, egerde sizler bir özüңөр, arаңардан bir özüңөр dünyadagi kendin iyesi bolup kaldыңар да. Kumtörдүн эмес, жер үйдүн эмес, dünyadagi kendin iyesi bolup kaldыңар да. Ошо бирөө силердин кениңер жака өтүп кетсе, дароо чаптырасыңар да. Ушу бир нерсени ала турган болду, алгын тез. Ушу азыр ушу менин кенинен бир нерсени алып кетет деп, ушунчалык ачкөз болуп каласыңар дейт. Эгерде жерден бир нерсе мынтип алып чөнтөгүнө сала турган болсо, өлтүрүшкөнгө чейин барасыңар. Дүйнөнүн кенинин ээси болуп атасың да. Бирок кимдир бирөө сенин кениң жакында басып кетсе, жаның чыгып кетет деп атат. İnsan ушунчалык ачкөз, ал эч качан тойгон эмес, тойбойт да. يقول ابن عبد البر أصول الشر في الدنيا ثلاثة. Abdülbarri деген мындай дейт. Жамандыктын тамыры, түбү, дүмүрү үчөө. الحرص حب الدنيا، حب الحياة، حب طول العيش، وهذا الذي أخرج أبانا آدم من الجنة، شجرة الخلد. Birincisi açközdük, toybogondukta. Акчага болсун, жерге болсун, мансапка болсун, байлыкка болсун, эч иш кылса эмнеге болбосун, тойбогон инсан ал эң жаман нерсенин дүмүрүн бекем кармап алган инсан. Керек болса ушул сыпат атабыз Адамды жаннаттан кууп чыккан. كل واحد فينا يستطيع أن يعرف الآن هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الجنة. إذا كان عنده الحياة تستوي مع الموت، إذا كنت جاهزا للقبر فأنت من أهل الجنة. أما إذا كنت حريص على الدنيا، خائف من الموت، خائف من يعني لا تريد القبر ولا تريد الموت، فأنت من أهل الدنيا. Азыр ушул жерде эле ошентип отургандар. Дүниелікпі же ақиреттік инсанбы деп бөле тұрған болсаң, ақирет үшін қам көрген, бейішке даярданып жатқан, мүрзөсүн азыртан құрып жатқан инсан болса, демек ал ақиреттік инсан. Өлімден қорқып, өліп қалбайын деп, жаштығыңды ойнап алышың керек та, жеп ичиш керек та, мына жерді алдым эле, тиги меникиден бираз чоңоюп калыптыр, тигине мындай деп ачкөз боло берген инсан болса, ал дүниелік инсан. Мен бир нерсени кыстап кетейин. Бирөө үй салыптыр. Эми укмуш, анын салган үйүн айыл апа, элет жери, аймактын баары келип көрүп кетет экен. Бирок кошунасы бир жылдан кийин үй салып, андан 50 сантиметрге бийик куруп коюптур да. 50 сантиметрге бийик курган экен. Таң көр ушул бийик куруп койду да. Мен мындай экен билбептим да, акмак деп мурда усталарын чакырып, 100-150 дамкратты крышага коюп туруп, беркиден дагы 50 сантиметр көтөрүптүр. Кошунасынан дагы 50 сантиметр көтөрүп, дагы крышасын көтөрүп койгон экен. Ошондон кийин анын аты дамкрат болуп калыптыр. Атты адамдар коет да, ачкөз да. الأصل الثاني من أصول الشر الحسد. الحسد هو الذي جعل ابني آدم قابيل وهابيل يقتلان بعض، يتصارعان من أجل الدنيا. Экинчиси көрө албастык. Хасад, көрө албастык. Ичи тардык, ичи өрттөнөт да. Şu biri nesi olsa da şu tiyaka basıp yakaz batpayt da tünkü uykusu buzula taňatkaça dep çıgata. Uşul görө alбастык Адам атабыздын эки баласы Кабил менен Хабилдин бири-бирин өлтүрүүсү ошондон башталган, көрө албастыктан башталган. الحسد مرض قاتل لا يقتل فقط النفس وإنما يقتل الدين. Бул көрө албастык адамды өлтүрө турган, инсанды тукум куруткылып өлтүрө турган бул. Инсан деле өлтүрбөйт ал. Инсан деле өлтүрсө мейли, динин кошо өлтүрөт. Дин тутумун кошо өлтүрүп коёт. الحسد لا يعطي لصاحبه حلاوة الإيمان. Көрө албастык өз ээсине эч качан ыймандын таттуу даамын эч качан таттырбайт. الإنسان الحسود في غم وهم على طول. Көрө албас инсан бул дүйнөдө кайгырып, муң, стресс, капалыкта гана жашап өтүп кетет. ارض
ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. Allah bergen rızkıga, jaşoga ırazı olup jaşay bergen, bul dünyadagi en çoğ milyarder siz bolasız. Temennel hayra li gayrik tekun es'adin nas. Başka biri için Allah Taala'dan bakıt surap bergen baylıktı. Adamların içindeki en baktılı siz bolasız. Ed'u li gayrike bil hayri ve biz ziyadeti vel bereketi tekun min afdalin nas. Başka adamların barına Allah Taala'nın keçirim suran, iyilik suran, adamların içindeki en mıktısı siz bolasız. İbn Abdülbar يشرح حديث جميل جدا ويقول 3 منجيات و3 مهلكات والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimizden rivayet kılgan hadiste Abdülbar mıntip bizge kengeytip beredi. 3 nerse var adamdı tozoktan kutkura turgan. 3 nerse var adamdı hareketke, tozokka türte turgan. Amma 3 المنجيات أولها العدل في الرضا والغضب. عندما تكون راضي تكون عادلا، عندما تكون غاضبا تكون عادلا، تعطي للناس حقوقها، لا عند وقت الغضب تقول أنا لن أعطي، أنا آخذ هذا حقي، هو أغضبني. لا، لابد أن تكون عادلا حتى وإن كنت غاضبا. Tozoktan kutkura turgan birinci sıfat al adaletli bolu. Meyli ırazı olup turganında dağı, meyli açun gelip turgan uçuda dağı. Ak köyünün giyginde tim bile jaljakta oğuzun kulak atayım ha deyi verip anan kişine uruş kalsan öyle kabağından karıcağı öyle tevini öyle tosun kese de tak et urup koyup narak ötüp ketpey. Açun gelgende dağı, ırazı olup turganda dağı, adaletli olup turgan mesela ağır bir adamın hukukunu saktay turgan bolsan demek tozoktan kutkura turgan uşul. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى ذلك؟ لو كان أخي شقيقي أخذ مال آخر جاري أو واحد صديقه في السوق وأنا علمت أن أخي ظالم يجب أن أوقف أخي عن هذا الظلم. ليس معنى أنه أخي أن أسانده في باطله وفي ظلمه للناس. En yakınınız dağı bir tuğanınız, meyli oğlunuz, kızınız, atanız, apanız adaletsizlik kılıp koysa anı hiç kaçan kökürögü bilen kolko kılba dep atadı. Kolko kılba, takvalık kılgıla. Adaletlilik bolgıla, ошол adaletlilik takvalıkka jakыныраак. En jakının adaletsiz bolup жатса dağı bul adaletsizlik bolup atat. Bul te alыс, maga tuğan emes adamdын hukukun tebelep atasың dep açık aytıp koy dep atat. الشيء الثاني الذي ينجينا يوم القيامة خشية الله، الخوف من الله في السر والعلن. أمام الناس أخاف الله وحدي وأمامي حرمات الله لا أنتهك حرمات الله. أخاف الله حيثما كنت أمام الناس وعندما أكون وحدي. Tozoktan kutkara turgan üç nesenin ikincisi Allah'tan korku, jaşuruunda, aşkerede. Eldin aldına kelgende Allah'tan korkmuş bolup, özümçe kalganda kalagan aramdı jasay berem degenden alыс boluş gerek. Allah görüp turuç. Жалгыз kalganыңızda dağı, cemaat menen bolsanız dağı, Allah Taala'dan birde korku turgan bolsanız tozoktan kutkarıcı sıfatı şul. الشيء الثالث الذي ينجينا يوم القيامة القصد في الغنى والفقر. عندما أكون غنيا أقتصد، لا أكون بخيل، لا نقول أننا نكون بخلاء، ولكن لا نريد الإسراف. الإسراف يا إخوة إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. عندما تكون غنيا تأكل بدون إسراف وبدون بخل، عندما تكون فقيرا تأكل بدون إسراف وبدون بخل. Üçüncüsü, bul bay bolganda da, kedey bolganda dağı ortaça bolu. Kolga baylık düşüp kalganda boldu. Bir düşüp kaldı şunu jep alayın, çaçıp alayın dep bizdikindey kılıp, toy ötkörüp, jubiley ötkörüp, tuşegös ötkörüp, narkısın, berkisini ötkörüp, şunun bit bardığı özü ısırap. Isırap kılganдар, koramcık uçuratkandарды Allah Taala şaytanın bir tuğanı dep atadı. Kedey bolup kalganda dağı şunçalık ortaça boluş gerek. Kedey bolup kaldı dese jata kalıp öyle toprağa beten şuva böyle suyküp jata berбей, kişine hareket kılış gerek degen düşünük. أما المهلكات أيها الإخوة فشح مطاع. الإنسان عندما يكون بخيل ويسمع لبخله يطيع بخل نفسه يكون بخيل يخرج على الفقراء. إذا واحد يأتي يقول له أعطيني 50 سم يفكر 50 مرة، ولكن يخرج
إلى المساج ويخرج إلى الساونا ويخرج مع أصدقائه في جلسة شخص أو شخصين يأكلان $100. Tozakka kirgizүүчү 3 нерсенин биринчиси өтө катуу сараң болуу. Өтө катуу сараң болуу. Ушунчалык ичи тар, битир дейт аны бизде. Ал кандай? Бирөө 50 сом жардам сурап келсе, 50 сом бериш үчүн 50 жол ойлонот далчы. Берсемби? Же берип кантип берсем? Каерде берсем? Кайтарып бер десем ушуну деп атып. 50 шылто. Бирок саунага барса, кафеге кирип калса, аракты көрүп калса, зинаны көрүп калса, 50 миңди сарптап болсо дагы өзүнүн напсын чугарат да ал. Мына ушундай катуу сараң болуу тожокко киргизет инсанды. الشيء الثاني الذي يهلك النفس هو المتبع. الإنسان يحب رأيه، متعصب لرأيه، حتى إذا كان رأيه خطأ. هو يقول أنا أريد هذا، لا أريد هذا، أريد هذا، لا أريد هذا. رأى سيدنا عمر بن الخطاب رجلا في السوق يمشي في السوق، يرى تفاحا يشتري تفاح، يرى موزا يشتري موز، يرى كذا يشتريه. وكان مع سيدنا عمر ضرته عصا صغيرة، فضربه على كتفه وقال يا رجل أكلما اشتهيت اشتريت؟ كل ما تشتهيه تشتريه؟ نحن مأمورون بألا نتبع هوانا في الدنيا. Экинчиси, тозокко инсанды алып кирүүчү экинчи нерсе ал адам баласы өзүнүн каалаган көңүлүнө ээрчип кетүү. Каалаган көңүлүнө. Бирөө жакшынакай кеңеш берсе дагы өзүм оюм ушундай болуп атат да деп оюнан чыга албаган. Шакекченин ичинде жашаган. Эч качан эч кимдин бир кеңешин кабыл албаган инсан. Хазрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху базарга кирип калды. Алдында бирөө баратты. Базарга барып мынтип туруп эле, "О, мага жакты" деп сатып алып атат. Бул да жакты дейт. Бул да жакты дейт. Көзүнө көрүнгөн нерсенин баарынан азаздан сатып алып баштыгын толтура берди. Аркасына бара жаткан Хазрат Умар байкап туруп, колтугуна кысып бара жаткан таягы менен мүрүсүнө бир чаап туруп, "Эй, токтот. Мынча көп алдың. Баарын жей аласың ушунун. Мен ушуну жегим келип атты" деди. Биз бул дүйнөдө эңсегенибизди эле жеш үчүн, жей бериш үчүн жаралган эмеспиз. Кээде эңсегенибизге карама каршы туруп коюшубуз керек. Биз ошонубуз менен башкалардан айрымланып турабыз. Мисалы, уй ток коп койсоң дагы мынтип башын салып көрөт го. Качан тоганы бир ур өлтүрүп койгонго чейин. Биз инсан дагы ошондойго барып калбаш керек. Инсандын багы тогу качан ал тозокко түшкөндө. الشيء الثالث الذي يهلك المرأة يوم القيامة إعجاب المرء بنفسه. رجل يرى نفسه أنه شيء وأن من حوله لا شيء، يرى نفسه أنه يجب أن يكون هكذا في مكان أعلى من الناس، يتكبر على الناس. هذا الإنسان يهلك نفسه في الدنيا والآخرة. Dünyada da ahirette de özün kırgınlığa uçurata turgan nersenin üçüncüsü adam balası özün özü taң kalуу. Öte жаман мен өзү ушул дейт бо. Мындай бир адам сизге "Салам алейкум" dedi да, ал сизди сыйлагандан салам берсе, мындай текеберденип таанып атат да, көрдүңбү? О, кыйыл адам таанып калды да мени. Охо, карап атабы, карап койчу. Карап атабы, дагы эле карап турабы? Ушул эки адам, үч адам салам берип койсо, мен мисалы, тааныйт дем. Ал сенин бөлөң, сен тааныбай калгансың, ал сенин бөлөң өзү. Сенин жээниң. Sen koşunan göpten beri ayılga barbay tanımaya kalgansın da al seni tanım salam berip atat adam dep. Sen bolsa tekebirden murdun asman kötörülüp kalan. Tiktep durabı, karap koy şarkanı. Tiktep durabı dep. Adam balası kiygen giyimi, süylөгөн sözü kimdir birön iyilip salam berişi menen tekebirden oturgan bolsa, anda al özünü özü kuruttu. Kebirde bir adam birisen jasayt da, "Oho, özüm jasaylat ekan mene. Bile beleң uşunu" dep mактанышы özünü özü öldürösü. نحن عندنا الأصل الثالث كما قال ابن عبد البر من أصول الشر الكبر. والكبر مرتبط بقصة قارون. وقارون كان قريب من سيدنا موسى. قارون كانت مفاتيح خزانته يحملها 70 بغلا. Teke berdik. Bunu okşatoylu. Musa paygambardın
Musa пайғамбар. قارون Musa пайғамбардың орнында ابن عمه أو عمه. Қарун бар еді. Қарун падыша. Анын қазынасының açқыштары 70 بغل. البغل ما بين الحمار والحصان. Анын қазынасының құлыптаған açқыштары 70 ешектің құржынына салынып ташылып екен. قال له قومه. Düşünüp ataslar mı 70 ешекті? Bir құржындың bir көзінде қанша açқыш болушы мүмкін? Болатта бір 500 болушы мүмкін бі? 100 деп қой, 100 açқыш екен. Бұл жағында 100 açқыш, 200 açқыш. Еми 70 ешекте қанша açқыш бар? Ошоның бары қазынан açқышы. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Қарун, көйлі дардалаңдап мұрдыңды көтеріп сүйіне бербе. Allah sana соған дарданбайларды ешқашан жақсы көрбөй, текеберденгендерді. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال والرزق الذي رزقك الله ادخره في بنك يوم القيامة. لا تنفقه في الأكل والشرب واللهوات والملذات. Sağa Allah taraptan berilgen байлық менен ахиретті сатып ал. Ахиретті бұл дүниенің банкын шембе, бүрігі, кедейге, жардыға, жетімге, жесірге бергенің, қадимкідейлі бұл дүниедегі банка салып көбейткенің сияқты, бергенің ахиреттегі Аллах Тааланың банкына салынып атады, көбейтіліп атады да. ولا تنسى نصيبك من الدنيا كل ولكن بالقصد بدون إسراف. Бірақ ахирет үшін қамылға қыл десе, бұл дүниеде алма бұш озма түштеп шалқанша жатып ал деген түсіндірбейді. Бұл дүниедегі өзіңнің үлішіңді ұнытпаған, орточо олып жаша әрекет қыл. وأحسن في هذا المال إلى فقراء المسلمين كما أحسن الله إليك. Allah sana мейірімін төгіп жомарттық қылғандай, сен де инсан қатары өзің сияқты инсандарға жомарттық қылып. ولا تبغي الفساد في الأرض. لا تستخدم هذا المال في عمل فساد كازينو ورقص ولهو أو في حفلات الزواج التي أصبحت عادة سيئة في قرغيزستان. Allah taraftan sağa berilgen baylıқты арамға жұмшап, жолдан шығып кетпе. Құмар ойнап, арақ içip, шапары тейіп, қоромжық ұшыратып. إن الله لا يحب المفسدين. Allah buzuqlardı ешқашан сүйбейді. هذه النعمة التي أعطاك الله إذا لم تستخدمها في الحق أزيلت عنك وحسبت عنها يوم القيامة. Sizge berilgen baylıқты егерде өз учурунда өз ордуна жұмшап, адал жол менен егерде амал қылбасаңыз, сөз түрде сізден алынаттағы, алынып етем болбастан қияматта қату есепке душар боласыз. كان رد قارون إنما أوتيته هذا المال على علم عندي بقوتي بجهدي بعملي. Ошондой деген сөзүнө Карун айткан: адамдар, бул байлык мен өзүмдүн акылымдан, ишимден, бешене терим менен, аракетим менен келип атат. Билдирип атасыңар, деди Карун. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من هم أشد منهم قوة من قارون. كان هناك من هو أكبر وأعظم من قارون، الله أهلكه فرعون وأكثر جمعا. Керек болса Алла Таала Карундан да мыкты, күчтүү, байларды, акылдууларды жок кылып жүрбөйдү беле. Ошондо дагы Карун акылына кирген жок. Биз дагы ушинтип туруп азыр Карунду унутуп калбайлы да. فخرج قارون بزينته بالذهب بكرسيه الكبير على قومه. Şunçalık ziynattуу, ажарлуу кийимдерин байлыгы менен элдин алдына чыкты. الذين كانوا يريدون الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Дүниөнү шунчалык эңсеп жетпей аткандар, Карундай эле болуп калсамчы, Карундай жашасамчы дегендер да болду. إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء أهل الدنيا وصفوه بهذا الوصف. Эң мыкты байлык Карундуку дешти. أما أهل العلم وأهل الله فقالوا يا الله ويلكم ماذا تقولون ثواب الله خير. Ахиретте ойлогондор ошондо дагы, бул эмне деген балекет сөз. Алланын алдындагы бүт баарынан жогору турат. Алланын алдындагы ибадатыбыздын сообу мындан да мыкты. Тилиңеди тыйгыла, деди. Jannatullahu khayr liman amana wa amila salihan. İman keltirip 5 vakt namaz okuganlarga Allah'ın aldındagı 5 özü жетиштүү. ولا يلقاها الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون. Al 5'ke
sabırdılardan başka hiç kim iyi çıkalmaydı. فالأرض خسفت بقارون أكلت قارون بماله حتى أصبحت يده تخرج بالذهب من الأرض فخسفنا به وبداره الأرض. Allah Teala aytты. Karundu, baylığı, үйü keni menen жерге jutturup жибердим. Al jutulup ketip barткanda колундагы билериктер сыртта калып калды. Бирок кийип турган байлыгы менен жер жутуп кетти. Эмдигиче жутуп атат. أيها الإخوة الكرام آخر شيء نقوله. Эң акыркы айта турган сөзүм. بعدما تدخل إلى قبرك. Мүрзөгө киргениңизден кийин من سيبقى معك؟ Сиздин жаныңызда кала турган эң жакын шериңиз ким? هل سيبقى معك مالك؟ Топтогон капиталыңызбы? هل زوجتك ستأتي إليك دائما؟ Никелеп алган жубайыңызбы? هل أولادك بعد سنة سيتذكرونك؟ Sizden törөлгөн балдарыңызбы? Алар керек болсо сизди 1 жылдан кийин бар унутушат. هل زوجتك بعد 10 سنين ربما تكون تزوجت غيرك؟ 10 жылдан кийин балким сиздин жубайыңыз дагы бирөөгө 5 төрөп берип турган дагы бирөөнүн сүйүктүү жары болот. مالك الذي تركته لأولادك ربما أنت في القبر تعذب بهذا المال. Балдарыма калсын деп алып койгон жериң, куруп койгон үйүң үчүн кыямат мүрзөнүн ичинде кыяматка чейин азапталасың. تخيل وحدك في القبر يا أخي بعد 20 سنة. 20 жылдан кийинки мүрзөнүн ичиндеги өзүңүздүн абалыңызды элестетиң. من سيتذكرك؟ Ким эстейт сизди? Ким эстейт? من سيظل يدعو لك؟ Ким сизге дуа кылат? مالك الذي تركته في الدنيا سينفعك هناك؟ Сиз таштап кеткен жер, сиз куруп койгон үй эч качан эстебейт, ал бирөөнүкү. طبعا إذا كنت ربيت أولادك تربية إسلامية صحيحة سينفعونك في قبرك. Эгерде сиз перзентти исламый кылып тарбиялай турган болсоңуз, анда мүрзөдө сизди ошол мыкты тарбияланган балдар гана эстейт. طبعا إذا كنت مؤمنا تقيا في الدنيا وأنفقت مالك في وجوه الخير سينفعك هذا المال في بنك الآخرة. Бул дүйнөдө бай болуп, бирок таква болуп, жомарт болуп жашай турган болсоңуз, анда билип коериңиз, ахиреттин банкына сиз алдын ала жөнөтүп койдуңуз. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. Мүрзө бейиш багынын бир багы кимдир бирөө үчүн, дагы бирөө үчүн тозок аңгектеринин бир аңгеги гана. تذكر حالك هناك ولا أنيس ولا ونيس لك في مكان ضيق أقل من متر في متر. Эң тар болгон жерде сиздин шеригиңиз дагы, ынакташ досуңуз дагы, жолдош саналашыңызда эч ким болбойт. عندما تصلي قل يا رب أنا أصلي حتى تكون صلاتي في قبري نورا. Намаз окуп жатканда Аллахым намазымды мүрзөмө нур кыл деп дуа кыл. عندما تتصدق أو تزكي قل يا رب هذه حتى تنير لي قبري ويكون هذا العمل معي في قبري. Улам кайрымдуулук берип жатканда ниет кыл, Аллахым кайрымдуулугум менен бейишимди жарык, мүрзөмдү жарык кыл деп. ربي أولادك على التربية الإسلامية الصحيحة ليكونوا زخرا لك في القبر. Дүйнөдөгү мыкты кылып тарбиялаган балдарыңыз ахирет үчүн эң мыкты камылга. نسأل الله العظيم أن يحسن ختامنا جميعا وأن يجعل قرغيزستان أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وجزاكم الله خيرا. Sözümüzün ayağında Allah Taalam akıbetimizi, ahiretimizi iyilikli kılsın. Ülkemizde bardarçılıkta, bakvat turmuşta, imanda yaşaşımızı nasip etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.